Ai jingkershan kari Pakistan ya kari Iran, bat kalap penrem ya kari Israel. Halor ka jinget her ka ba markel yang kamtam, ka jinglej bom ka Israel ya ki jaka shna nuklear kari Iran. Kari Israel bat kari Iran, menta kasngi ublei kilayat her biang markel yang, daki jinget her bom hakasngi kabalai. Hakabaki sipai ka Israel kilaong, bakilap penlong ya ka jing her bom ka bajurpa. Haka jaka terikam jongka tenat ia dari jongka Iran bat yaki projek nuklear jongka kisipaya dari jongka Israel IDF kilaong baki thong jongka ki kentupru yaka jaka kaba ka Iran kala buri yaki tiar nuklear jongka Menteri rang bakdu kari Israel kata Benjamin Netanyahu ulong bayakani ka jingkanra lasdang pan penpai biang yaka jingma jongka Iran yaka jingim jongka ri Israel hi kani kan beteng kat balak banweng yaka ni ka jingma ulo nakal yang presiden kari Amerika Donald Trump ulak kentu yaka teran bahkan poino syaka jingete kular bat ka US halor ka program nuklear jongka hakaba ulap benrap baka Iran kadai ban yasoy yaka jingete kular haswa bahkan mi ke kabanang kaps ni syusyu nang ni syakmat ka Iran kalahaban pensange sibenta ya ka jing penmi gas haka jingti gas kabahe tam haka pertai hasau pas hadin baka jing hert maling suin jungka Israel kalawan ra ya ka jing plu hakawe na ki jaka penmi gas bakongsan jungka minin kasi sajan ka jing hert ma kabalakta ya ka pes 14 jungka jaka badon haduriau kalap penlong ya kajing pensange ya kajing penmigas kebakat million cubic meter haka shisngi kasau pas gas fields kabadon syashiliang duriau haka busher jungka Iran bat kabaya samlang bat kagatar kadai kajaka bu natural gas kabahe tam haka pertai ka ai hadu arbenta nakalai benta jungka umpriang hapo kari